Dobro večer, dobar dan, a možda i dobro jutro. Zavisi kad ćete ovo gledati. I danas ćemo da napravimo još jednu ideju što možete i vi sebi da spremite za jedan postan ručak. Možda ste ovako spremala, možda i niste, pa nek vam posluži ova ideja. Lado i ja smo došli s posla, gladni, a ipak bi da pojedemo nešto lijepo i kvalitetno. Taman dok to sve spremimo, doće nam i sin s posla. Pa hajde da vidimo šta ćemo to danas. Prvo ja krenem uvijek, znate, naš ručak svaki obično kreće sa lukom. Možete da koristite, znači crveni, ne mora to da bude ovaj. Odnosno, možete da koristite crni, a ovo je crveni, roza, lila, kako ga ja zovem. Nasjeckat ćemo ga na neke kockice, ne mora to biti nešto precizno. I to ćemo da malo prodinstamo, to jeste propržimo u jednoj šerpi. Nasjeckat ćemo ako imamo jednu svježu papriku, ali ako nemamo nije sad baš ono što kaže da mora da bude. Možda imate i zamrzivača pa možete i tako da koristite. Nisam vam rekla dobro vi nama došli. Želim uvijek da se prije svega, nije ovo samo eto ovo je nekom i da neko nauči, ali kod mene dosta ima iskusnih domaćica i ja sam presretna zbog toga. I još kad one kažu da su nešto spremale, pa meni znači onda rastem kao germa. Iskreno. A želim i da se malo ovako opustite, da kako kažemo, uživate, da se malo družite. Mene ovo opušta i svi koji ovdje dođu, ja vjerujem da isto to znači tako vole. Neće doći sad ovdje, ne znam, neko ko ne voli kuhinju i kuvanje i to. Mislim, ok, možda i dođu takvi. I njima se čovjek obraduje i nasmije, pošto svašta možeš da pročitaš u komentarima. Tako da svaki je dobro došao, pa možda neko nešto i nauči, jel da? Sad ovo stavljamo u šerpu u kojoj smo već prethodno stavili malo ulja i to ćemo da propržimo. Prvo ću staviti luk, u stvari mogu odmah staviti papriku. Pa ćemo to malo promiješati. Ja sam to bila vrijedna pa sam pripremila malkice nešto ranije, ali ovo nisam. Par minuta samo da luk onako malo omekani, da počne da se prži. Ali da vam nešto kažem, ja kad snimam s Vladom to 1000 puta kažem, on je meni show, on pritisne da snima i kaže nije. I onda kad Vojin sječe kaže, o tata, pa počeo da snimaš, što kažeš, mam nisam pritisnuo. Tako da nikako da to raščistimo sa njim. Da, ja moram da vas prvo pozdravim, poželim dobrodošli, pošto se sad ubacujemo na Mirođija, poznata. A dobro, ona dođe malo kasnije. Ne dolazi malo kasnije. A dok Bojana ovo prži, a ja snimam ovdje sa strane, i pokazujem ovu šerpu, pade mi ona naša neka, što kaže da kažem, poslovica ili već šta, pošalica, kaže pogledaj kako je, malo sam bio zablokirao. Ja posolila luk i Vlado zaboravio sve. Kaže, za neke osobe koji vole svagdje zaviti i tako, kaže pogledaj ga kako voli svagdje zaviti, pogledaj dobiju šerpu. Eto vidiš, ja to nisam znala, kao da. Taman dok je Vlado prozborio koju riječ s vama, ovaj luk se fino upržio, bukvalno 2 minuta, ma nije ni toliko. Vidjeli ste da sam dodala soli i sad možete da koristite, znači zaleđene ili svježe, koje god, zavisi kad ćete u koje doba spremati. Ja to kažem maune, mogu biti žute i zelene i oblika drugačiji, to jeste druge vrste. Ja ovdje imam nekih otprilike malo više od pola kilograma. Ali to je, znači, zavisi za koliko vi spremate, koliko vama to treba. Možda ima i više. Smanjila sam malo da bi me čuli. Stavili smo maune, mahune, boraniju, kako god. Sad ćemo je samo malo ovdje prodinstat, znači nećemo ovdje da je završiti, nego će da ide sa nekim dodacima u rernu. Tako da ovo ćemo pustiti čisto možda nekih
20 minuta da dinstamo. Dodat ću samo malo vode. S vodom budite oprezni, nemojte pretjerivati, zato što smo rekli da to ide u rernu. A još nešto što se tu dodaje, ne bi trebalo da pretjeramo, evo vidite, samo malo. I ovo ćemo poklopiti. Vlado, pusti je, nek sudjeluje ta naša šerpica s nama. Šerpica, česmica. Poklopit ćemo, vidi se da smo radili cijeli dan i da smo... već smo Što bi rekli, ostali smo ispraznila se baterija. Koncentracija popusti. Pa dobro, jest. Ništa, nećemo vas smarati. Idemo mi malo da dođemo sebe, ovo ćemo da poklopimo. I rekli smo za 20 minuta vidimo se kako ćemo ovo dalje da dovršimo. Vjerujem da će vam se ovo svidjeti, pošto će ovo biti posna verzija, nisam vam to možda ni rekla. Evo već sam izlapla pa ne znam. Stavljamo poklopac i vidimo se za 20 minuta. Evo možda nije ni prošlo 20 minuta, baš su se onako već skoro gotove. I sad pravo vrijeme da uključite rernu, a još ovdje će nešto doći, znači ja sam isključila ovo sad i prelazimo dalje. U jednu tepsiju ili neku posudu koju ćete to da pečete ćete ove maune da prebacite. Opet ću ja da ispravljam se, mahune, boranija, kako god vidite i sami. Ove jako su lijepe, znači i zelene i žute, koje god budete koristili. Rekla sam, ja mislim da možete koristiti zaleđene, već se ponavljam, čini mi se. Vidjeli ste da je bilo samo malo tekućine, ali nemoj ništa da brinete, sad tu dolaze još neki sastojci. Vidjeli ste da nisam dodala mrkvu, vi možete ako hoćete, ali jednostavno ja ovako spremam ovo na ovaj način. Dodat ćemo bijelog luka ako volite, ali po meni bi to bilo super da stavite 2 do 3 čena koliko vi volite, ali mi volimo, pogotovo kad ovo spremamo, znači zimi kao što je sad. Nekako nam bijeli luk treba i u jelu, a i ovako ga volimo ja i Vlado, pa mi malo onako nekad nezgodno na poslu, moram da bježim od radnih koleginica da se ne osjećamo na luk, jel? Ali dobro, preko noći to i, što kaže, da, ispari. Ispari. Poslije toga dolazi nešto što možete da koristite, kako da kažem, i ovo što ću ja, a možete to da zamijenite sa nečim drugim. Na primjer, možete da stavite ovdje, možda ćete se iznenaditi, ali probajte pa ćete vidjeti. Rižu, znači bilo bi lijepo, super, ali ovo je nešto što ja predlažem i što bude brže gotovo. Pokazat ću za svi koji ne znaju ovaj bulgur. To vam je neka alternativa, nešto slično, kako bi rekla, oni to ubrajaju kao rižu. To možete da nađete u DM prodavnicama i u ovim većim marketima ima gdje je odjeljak gdje stoji onako zdrava hrana ta neka i sigurna sam da ćete naći. Ja ovdje imam jednu manju šoljicu ovoga, to bi rekla jedna onako bolja šaka. Potrebno je samo dobro da operemo ispod mlaza vode i da pomiješamo s ovim. To ćemo staviti tako svugdje pomalo. Tako da će ovo jelo biti odlično i može da se jede bez kruva, što ja kažem. Hljeba kako god. Tako. Ja tu stavim malo peršunovog lista. Ako ne volite, ne morate. Ako imate neku bolju ideju, uvijek nešto. Znate, kuhinja jeste u tome što možete sami da kreirate po svome šta vi volite. Jednu kašku otprilike i ovo je kod mene zaleđeni, pošto ja tako imam. Moram ovo podijeliti s vama. Dok Vlado čeka da ja sljedeće šta ću dok operem tamo ruke ili nešto. Ovdje pored je jedna salata koju on stalno ćopka. Ja kažem, ne možeš poslije rukama tako da snimaš. Ništa ti ne brini. Nisam ćopko, to sam uzeo samo list da vidim da li je dobro slana, kisela, da li je začinjena. Da li je provjereno, da. Sljedeće što stavljamo to je paradajz sok. To stavite onako koliko volite. Ja ću malkice još dodati tu vode. Stavit ću ovako pola ove flaše. To vam je otprilike, ali to sve zavisi od količine. Opuste se, eto, molim vas, opuste se. Stavit ćemo, znači, ove paradajz sok, možda nekih 200 ml ajca da lupim. I to ćemo samo malo da prelijemo sa vodom, čisto onako ne previše.
Ja ću to malo još sve izmiješati sa kašikom da provjerim da li je to dovoljno tekućine, ali mislim da jest. Opala. Vidjet ćete kako će ovo biti super kad se zapeče. Znači, zaboravit ćete na sve one druge koje ste do sad probali. A evo, dok Bojana ovdje, izvini, pošto prekidam, dok Bojana ovdje sprema ovaj recept, ovdje, pošto snimamo sa telefonom, izlazi poruka da je od naših prijatelja ćerka položila vozački. Milana, evo sad ti čestitamo, pa ćeš ti ovo vidjeti. Pošto Milana također prati nas, Milana, ovim putem ti želimo. Sva sam se naježila, znači postala si sretno. Baš, sa srećom da dugo godina voziš i da nekad i nas prođiraš, a? Da. Tako da sve najbolje porodici Savić. Da, sve najbolje, ljubim te Bobo i samo da znaš, požela sam vas sviju, cure moje lijepe. Moja Boba, Milana i Dara. Ne smijemo Dariju da zaboravimo, to je tvoja mezimica. A volim i ja Daru. Eto, vidite kako se sve kod nas dešava spontano. Ništa, evo vidjeli ste, znači samo tako da malo ima te tekućine i ovako ništa nećemo poklapati. Odnosno, kako da kažem, možete malo staviti pek papir ili foliju, ali prvo stavite pek papir pa onda foliju i onda pred kraj pustite. Ovo će biti za nekih, pa hajde da kažemo nekih 20 do 30 minuta na 220 stepeni. Ili 3 drveta u šporetu. Da, onako malo bolja i jača. Malo jača. Ali pazite, vi opet možete da ono malo virnete, kako ja kažem, nisu sve rjerne iste, a ova moja mahuna je baš već mekana, evo želim baš to da vam pokažem. Pogledajte, stvarno je već gotovo. Još dok se sve ovo utopi u ovo, to će biti odlično. Još ako ste gladni ovako ko mi, pa to tek ima da bude dar-mar. Vidimo se znači mi kasnije. Vlado, sve da pokažem. A maune su njami. Stvarno su super zamirisale. Samo nešto da vam kažem. Vi ste vidjeli da sam ja samo luk posolila. Trebala sam još dodati biber, ali ovaj put sam se nešto zbunila i zaboravila sam. Tako da nije ništa na odmet. Eto, vama kažem da vi ne zaboravite da dodate poslije. Ja ću sad samo staviti malo ovako biber, ali to mi možemo sebi još u tanjir da dodamo. I vjerujte kako ovo dobro miriši. Pogledajte, jeste jeli nekad ovako nešto? Napišite mi. Mislim, možda ima neko koji probao, pošto kažem, kod mene su iskusne domaćice, pa možda ih samo, kako da kažem, podsjetim na to. Neću sad servirat, uzet ću ovako da probam, evo sam da vam pokažem kako je to lijepo kad se to spoji sa ovim. Dobijete komplet ručak, pogotovo kad ovako dođete s posla, pa vam ovo bude i ručak i večera. I nije, da, pekla sam 30 minuta, to nisam vam rekla. I evo da pokažem ja kako ja to radim. Ja stavim ovako ovaj pek papir, prvih 10 minuta sam s njim, a onda sam poslije bez ičega. Čisto samo da malo ubrzam proces da to krene da radi. I evo pogledajte kako je odlično, taman stiže i vojnu pravo vrijeme, znači ne može biti bolje nego što je. Odlično je. Da stavim tebe ovako vruće u usta. Nemoj, molim, nemoj. Obrćeš jezik. Da. Evo ja ću da odjavim video dok malo se ovo prohladi. I Vlado da proba. On će da piri u ovo. Aha, ipak ćeš već. Eto, dragi. Odlično. Stvarno je super, vrijedno da se probam. Dobro, mi to jedemo već. Pa da, jest. Eto, zato sam vam rekla da možete da koristite rižu, ali sa rižom možda će vam trebati malo više tekućine da to fino pokrije da bi se ona uspjela u rerni. Ali bit će sigurno onako koji ovo što sam pokazala, ali ako imate mogućnost nađite, a znam da ima da nađe se i kod nas sve ovo, pa napravite sa bulburom. Ljubim vas, šaljem vam ljubav koju želim da dijelite dalje. Zato što znate da je ljubav spas za nas sve, jel tako? Neću dužiti. Još jednom beskrajno hvala na svim komentarima koji nam onako ostavljate redovno. To nam je onako šlag na tortu poslije ovoga kad sjedemo, uživamo stvarno, dočitamo i komentarišemo i to je onda nekako neko druženje jedni s drugima.
Hvala vam još jednom beskrajno na svemu. Prijatno!